Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership. Kuvela indaba ke zokuthi umdlali ke wasesiswini we-Orlando Pirates uKabelo Dlamini ngathi ke usesayine i-pre-contract ekulona ke iqembu lamakhosi i-Kaizer Chiefs okuyimbangi zayo ke i-Orlando Pirates. Lo mdlali ke i-Orlando Pirates ke yamsayina ngo-2019 imthatha ke laphana ke kwi-Bloemfontein Celtic. Njengamanje ke izinto ke ayihambi kahle ekulona ke ibhakabhaka ngakuyona ke laphana ke i-game time. So engathi ke uKabelo Dlamini usedecide ukuthi ke ayojoyina laphana ke amakhosi i-Kaizer Chiefs, and ubudlelwane be-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs sesibonile benzeka. Sibabonile abadlali besuka kwi-Orlando Pirates oThabiso Monyane oBaseka Mako beyojoyina i-Kaizer Chiefs, okwenza ke sibe nethemba lokuthi ke uKabelo Dlamini kungenzeka impela ukuthi ke ayojoyina laphana ke i-Kaizer Chiefs. Impela ke kuthiwa ke useyisayinile i-pre-contract, so singakulindela ukuthi ke ngesikhathi sewindi lama-transfers ngoJuly ma-expire i-contract yakhe simbone ke ejoyina wona ke laphana ke amakhosi i-Kaizer Chiefs. Iyona update engiyiphethe ke njengamanje. Like ivideo, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.